Cat man. Shit. Aku pernah nak bahas salah ni man. Shit. Sini kasih no mungkin gue dia. Mungkin sini kasih mungkin dia lah. Shit. Oui, comme tadi John fait philo. Bon mal John. John. La pa yon ki cheke nou isi. Yo sa gana men. Oze bo. Ay men, yo mam la nikol la men. Ako bwendi nou men. Ambe chita nou. Yo men. Montre moun ba ou kan. Yo men, yo men dem diferans ki gen entre investissement avec investigation. Même batalman fwa nan ba sa ou pa pal ko John. E John ki fe filo fe mal ko John. Eme gele mbal kote, gele mbal kote. Tel fem. Amen fwa nan e men mwa vin montre men ou. Oh. Awen nan mout lan men, ap ale ou tèt an ba nan mout lan. Sak pase. Mwen, di a tèt an ba. Yo, philosophe, agen la. Yo men, bel nou gen men ki fwe mkoto la men. Mwen foti kabe asi. Mwen kabe mwen che. Yo men, yo ba yon bezwen men. Yo bon mon devwa la men. Mwen konen yo fwe filo boy si an fwe. Mwen le gran filosof. Yeah. E sa mwen konen. Men mwen konen yo fwe filo fwe. Yo madem e diferans gen entre investissement avec investigation. Sak investissement. Mba konen. Investissement ou bien investissement? Investissement mba konen. Yo konen yo fwe filosof. Moi c'est bon. Comment de vous faire différence entre investissement et investigation? Bon, ou investissement, bah faut pour la donne. Investigation base, mais ça lié. Son petit garçon cache ton veste. Son petit garçon cache ton veste. Femme pression là, mais pour ça. Son petit garçon cache ton veste. Ah, mais mec, le débat ça, il fait.